Igicamunsi cyiza abakurikiye Impera Star ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda, amakuru mwakusanyirijwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Bahizi Jean Baptiste. Reka amakuru yacu tuyahere kuri iyi ngingo ivuga ngo ese Kinshasa izemera guhagarika inkunga yose igenewe FDLR no kuyirandura. Muri iki cyumweru biteganyijwe ko intumwa za DRC n'u Rwanda zizongera guhurira i Washington. Intego ni ugukomeza ibiganiro by'amahoro hagati y'ibihugu byombi. Inyandiko y'umushinga wa kabiri w'amasezerano yabonywe na RFI yo gutangaza amahame yashyizweho umukono mu kwezi kwa kane umwaka ushize i Washington na ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Kongo n'u Rwanda. Mbere yo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro, u Rwanda rugomba kubanza kuva mu gihugu cya Kongo nta mananiza. Ibi bivuze kuhavana intwaro n'ibikoresho bigenzurwa n'u Rwanda. Amakuru agera kuri RFI havuga ko iyi ngingo yari yamaze kuvugwa mu byifuzo bya Kongo mu mushinga wa mbere w'amasezerano. Ikibazo gihari, u Rwanda ntabwo rwigeze rwemera ko ingabo zarwo ziri muri DRC. Ahubwo guverinoma y'u Rwanda ivuga yuko ari ingamba z'ubwirinzi zashyizweho ku bw'umutekano warwo. Ikintu cya kabiri gisabwa gukuraho etat de siège muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi gahunda yashyizwe mu bikorwa guhera mu 2021 kimwe no mu ntara ya Ituri. Biteganyijwe ko igomba guha umwanya ubuyobozi bwa gisivile kugira ngo inzira y'ibiganiro itere imbere. Iyi nyandiko kandi ivuga ku masezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Kinshasa na M23 aho ikomeje kuganirwaho i Doha. Ikigambiriwe ngo kirasobanutse. Amasezerano n'u Rwanda ntashobora gusinywa usibye nyuma yo gusohoza amasezerano hagati ya Kinshasa na M23. Umushinga w'amasezerano kandi uteganya gukemura ikibazo cy'inyeshyamba za FDLR. Inyandiko ivuga nanone ko DRC izabuza kandi igahagarika inkunga iyo ari yo yose y'ibikoresho cyangwa iy'amafaranga, yaba iy'imbere cyangwa iy'amahanga igenewe FDLR. Inyandiko nishyirwaho umukono, imihigo izakoreshwa mu gihugu hose, nubwo Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo bizakomeza kwibandwaho. Ariko uyu ni umushinga gusa. Iki gikorwa nyacyo cy'imishyikirano rero ngo kiratangira muri iki cyumweru. Ishobora gutuma habaho inama yo ku rwego rw'abaminisitiri mbere y'uko amasezerano ashyirwaho umukono na ba perezida b'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urugomero rwa Rusizi ya gatatu mu mutima w'ibiganiro Amerika iri guhurizamo u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwinjiza umushinga wo kubaka urugomero rw'amashanyarazi rwa Rusizi ya gatatu. Mu biganiro u Rwanda ruri kuganira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo guhosha amakimbirane yo mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Umushinga wo kubaka ruriya rugomero u Rwanda ruhuriyeho n'ibihugu bya RDC n'u Burundi. Africa Intelligence ivuga ko uru rugomero ruri mu mutima w'ubwumvikane bwa politiki n'ubukungu Washington iri kujyana na Kinshasa mu rwego rwo gushyira iherezo ku ntambara imaze imyaka irenga 3 ibera mu Kivu zombi. Iki gitangazamakuru kivuga ko kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka no kuva ibiganiro by'u Rwanda na Kongo byatangira, Amerika yashyize ruriya rugomero mu ngamba zirema icyizere mu mpande ziri kuganira, ngo kuko yizeye ko rushobora guteza imbere amahoro. Byitezwe ko uru rugomero rwa Rusizi ya gatatu mu gihe ruzaba rwamaze kuzura ruzajya rutanga amashanyarazi angana na megawati 206 ku mwaka. Ni amashanyarazi azajya asaranganywa hagati y'u Rwanda, u Burundi na RDC. Umushinga wo kubaka ruriya rugomero umaze imyaka irenga 20 uganirwaho. Gusa byitezwe ko mu gihe Amerika yabishoboye kumvikanisha u Rwanda na RDC, imirimo yo kurwubaka yahita isubukurwa. Ni imirimo yakabaye yaratangiye mu myaka ishize, gusa igenda isubikwa kubera umwuka mubi wagiye uranga u Rwanda na Kongo. Amakuru avuga ko mu gihe u Rwanda na RDC byabishoboye kumvikana, Amerika iteganya kwifashisha imwe muri sosiyete zayo igatera inkunga imirimo yo kubaka ruriya rugomero. Mu baterankunga b'umushinga wo kubaka urugomero rwa Rusizi ya gatatu kandi hanavugwamo sosiyete y'Abafaransa ya Total Energy inateganya kwegukana imigabane yarwo ingana na 20% mu gihe ruzaba rwuzuye. Ni mu gihe leta y'u Rwanda, ya RDC ndetse n'iy'u Burundi buri ruhande
ruhande ruzaba rufite imigabane ingana n'10% y'urugomero rwa Rusizi ya gatatu. Byitezwe ko imirimo yo kubaka ruriya rugomero izaterwa inkunga n'ibigo birimo banki y'ishoramari y'Abanyafurika, banki itsura amajyambere y'Abadage, banki y'isi ibinyujije mu kigo gifasha abikorera kuzamura ubucuruzi bwabo, ikigo gishinzwe ishoramari mu Bwongereza ndetse na banki nyafurika itsura amajyambere. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Kongo yatse u Rwanda ubutaka yari yararuhaye. Guverinoma ya Kongo Brazzaville yemeje ko gusesa amasezerano yerekeye ubutaka yari yaratije u Rwanda nyuma y'uko abashoramari bagombaga kububyaza umusaruro bananiwe kubahiriza ibyari bikubiye mu masezerano. Tariki 12 z'ukwezi kwa kane 2022 ubwo Perezida Paul Kagame yarimo agira uruzinduko rw'akazi muri Kongo nibwo amasezerano yerekeye buriya butaka yari yasinywe. Ni amasezerano icyo gihugu cya leta ya Kongo Brazzaville yari yasinyanye na sosiyete yo muri iki gihugu yitwa Mesfield Ventures Limited isanzwe ibamo abashoramari b'Abanyarwanda. Mu masezerano yari yasinywe harimo kuba buriya butaka bwaragombaga kwifashishwa mu guhinga ibibonobono kugira ngo imbuto zabyo zizajye zikorwamo amavuta akoreshwa mu binyabiziga kandi adahumanya ikirere. Leta ya Kongo yari yiyemeje gutiza sosiyete MVR Kongo ubutaka bungana na hegitari 150 bwo guhingamo icyo gihingwa, ikaba yaragombaga kuzabukoresha mu myaka 30 iri imbere. Hari kandi ubundi butaka bungana na hegitari 11,500 nabwo bwari bwaratijwe sosiyete yitwa Ereveco ifite ubuzima gatozi bwa Kongo. Guverinoma ya Kongo Brazzaville biciye mu muvugizi wayo Thierry Leze Mungala iheruka kwemeza ko amasezerano yerekeye buriya butaka yamaze guseswa. Yagize ati muribuka inkuru yamamaye y'ubutaka bw'u Rwanda ukutavuga rumwe amacandwe na wino yateje, ariko se kuki mutibaza nyuma icyaje kuyikurikira? Icyakurikiyeho ni iki? Kubera iki itakiganirwaho? Ni ukubera ko dosiye yamaze gufungwa. Yafunzwe kubera iki se? Minisitiri w'Intebe mu bihe bitandukanye yagiye avuga ko impushya zo gukoresha buriya butaka zari impushya z'agateganyo zishingiye kuri sosiyete zo mu Rwanda zarebwaga no kubukoreraho imishinga cyangwa ibikorwa bitandukanye. Minisitiri Mungara yakomeje asobanura ko icyemezo cyo gusesa ariya masezerano gishingiye ku kuba abashoramari b'Abanyarwanda barananiwe kubahiriza ibyari bikubiye mu masezerano yerekeye buriya butaka, birimo kuba baragombaga kuba batangiye kububyaza umusaruro bitarenze mu kwezi kwa 12 2024. Yavuze kandi ko mbere y'uko ari amasezerano aseswa sosiyete zo mu Rwanda zari zaratijwe buriya butaka zabanje kubimenyeshwa. Dosiye y'ubutaka bwiswe bw'u Rwanda yarafunzwe kubera ko abafatanyabikorwa bigenga barebwaga nabwo bananiwe kubahiriza ibisabwa. Yasheshwe nyuma y'itariki 8 z'ukwezi kwa 12 biciye mu ibaruwa umunyamabanga wa leta Mabiara yandikiye sosiyete byarebaga mu izina rya guverinoma. Kongo Brazzaville yasheshe amasezerano yerekeye buriya butaka mu gihe kuva ubwo yasinywaga leta y'iki gihugu yagiye yotswe igitutu n'abiganjemo abatavuga rumwe nayo bayishinja kubugurisha u Rwanda. Amakuru yacu mu Rwanda tuyerekeze kuri iyi nkuru ivuga ko ingengo y'imari y'u Rwanda yiyongereye harenga miliyari 500 y'u Rwanda mu myaka 10 ishize. Kimwe mu bipimo byerekana izamuka ry'ubukungu bw'u Rwanda ni ubwiyongere bw'ingengo y'imari ikoreshwa buri mwaka, aho iyo uyu mwaka w'2025-2026 yageze kuri miliyari 7. Iyo ngengo y'imari izaba yiyongereyeho miliyari 1,216,000,000 ugereranyije na miliyari 5,816,000,000 yari yakoreshejwe mu ngengo y'imari ivuguruye y'2024-2025. Iyo usubije amaso inyuma ubona ko imyaka yagiye ishira ari nako ingengo y'imari y'u Rwanda yagiye izamuka. Urebye nko mu myaka 10 ishize ingengo y'imari yagiye yiyongera ku buryo bugaragara kuko mu 2015 yari miliyari 1,768. Iyo ugereranyije na miliyari 7 zizakoreshwa uyu mwaka usanga hariyongereho nibura miliyari 5. Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari nibwo bwa mbere inyongera ku ngengo y'imari ugereranyije n'umwaka wari wabanje yarenze nibura miliyari 1.
mu myaka 10 ishize. Ibi bigaragaza intego n'imishinga migari u Rwanda rufite, cyane cyane ko imirimo irimo nko kubaka ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera izashyirwamo imbaraga nyinshi cyane. Indi nshuro ingengo y'imari yiyongereye ku kigero cyo hejuru ni mu mwaka w'ibihumbi 2021 ibihumbi 2022. Icyo gihe yiyongereyeho miliyari 6 iva kuri miliyari 3 ku mwaka wari wabanje igera kuri miliyari 4. Icyo gihe nabwo u Rwanda rwari ruri mu rugamba rwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19, aho rwari rukomeje guhangana n'ingaruka zatewe n'icyo cyorezo, zaba izo mu rwego rw'ubuzima ndetse n'ubukungu bwahungabanyijwe nacyo. Amakuru yacu mu Rwanda tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko polisi yerekanye abantu 13 bakekwagaho kwiba abaturage. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Wallace Gahonzire yabwiye itangazamakuru ko aba bantu bafashwe kuri uyu wa gatatu itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu ibihumbi 2025. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Wallace Gahonzire yabwiye itangazamakuru ko aba bantu bafashwe kuri uyu wa gatatu itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu ibihumbi 2025. Avuga ko bakekwaho kwiba amatungo bakayabagira ku gasozi, bagatwara inyama ndetse bakanatega abaturage bakabambura ibyo bari bafite. CIP Gahonzire avuga ko 7 muri 13 bakekwaho ubujura bw'amatungo bafatiwe mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera, akagari ka Bwiza, umudugudu wa Ruhangara. Polisi y'umujyi wa Kigali kandi ivuga ko 6 basigaye bafatiwe mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Mageragere, mu kagari ka Mataba, aho batoboraga inzu z'abaturage bakiba ibikoresho byo mu nzu. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire yagize ati aba bajura bafashwe biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage. Ikindi kandi bakaba bari bamaze iminsi bashakishwa nyuma y'ibyaha by'ubujura bakoze mu minsi itandukanye. By'umwihariko umurenge wa Mageragere, abaturage baho bakunze kugaragaza ikibazo cy'ubujura, cyane cyane abajura biba batoboye inzu ndetse no kwiba imyaka mu mirima. Akomeza avuga ko mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo ho ngo hari hamaze iminsi havugwa ubujura bw'abantu batega abaturage bavuye mu kazi mu nganda bakabambura, ndetse n'abajura bibaga amatungo bakayabagira igasozi. Polisi y'umujyi wa Kigali kandi yemeza ko kuwa mbere w'iki cyumweru hari umuturage wari waragaragaje ikibazo cy'uko yibwe ingurube bakayibagira mu gihuru. CIP Gahonzire, umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali, avuga ko ibikorwa byo gushakisha abandi bakoranaga n'abakekwaho ubujura birakomeje. Kugeza ubu abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya Mageragere na Ndera. Polisi y'u Rwanda yaboneyeho kwihanangiriza abantu bose bishora mu bikorwa by'ubujura kubireka. Inashishikariza abaturage gukomeza gutanga amakuru igihe hari abo baziho ibikorwa by'ubujura. Inibutsa abaturage kujya batanga ikirego igihe bibwe kugira ngo abibye bafatwe. Tunyarukiye mu karere ka Ngororero, abaturage ngo babangamiwe n'umuhanda ujya kwirimbi imodoka zitageramo. Abatuye mu mujyi wa Ngororero bavuga ko babangamiwe n'umuhanda ujya kwirimbi utageramo imodoka, kuko iyo bagiye gushyingura baterura isanduku n'amaboko bakayigeza kwirimbi bibagoye. Umuhanda mubi werekeza kwirimbi rya Gatonzi, abo baturage bavuga ko wuzuye amabuye y'ibishonyi, unyerera ku buryo abagiye gushyingura ababo bibagora. Bamwe mu batuye mu mudugudu wa Nyange, akagari ka Nyange, umurenge wa Ngororero, bavuga ko iyo baherekeje ababo bagiye kubashyingura, imodoka zibasiga ku muhanda munini w'ibitaka, bagaterura amasanduku arimo imibiri y'ababo bakayamanukana bayateruye bakayageza ku irimbi bibagoye. Ishimwe Evariste, umwe muri abo baturage, avuga ko nta modoka ishobora kumanuka muri uwo muhanda kabone nubwo yabitwaye umubiri, kuko zose ziparika ku muhanda mugari werekeza kuri diyoseze yashyira mu karere ka Nyabihu bayerekeza ku irimbi. Umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Ngororero, Uwihoreye Patrick, avuga ko umuhanda ugana ku irimbi abaturage bifuza ko ukorwa bawuzi. Uwihoreye avuga ko bazawukora imirimo yo gukora umuhanda munini ubahuza n'akarere ka Musanze izaba itangiye, kuko uzashyirwamo kaburimbo. Uyu muyobozi kandi avuga ko hazakorwa n'undi muhanda uzashyirwamo kaburimbo ubahuza n'akarere ka Rutsiro ahitwa Kongo Nile, uzaba ufite uburebure bwa kilometero 50. Abatuye mu murenge wa Ngororero bavuga ko uwo muhanda iyo uza kuba utarimo ibishonyi bari kuwukora bifashishije imiganda ngaruka kwezi y'abaturage. Gusa bakavuga ko mu ikorwa ryawo hazitabazwa imashini zisanzwe zikora imihanda yuzuyemo amabuye.
Reka twerekeze mu makuru yo mu mahanga. Umuherwe Elon Musk yicujije guhangana na Trump. Umuherwe wa mbere ku isi ufite ibigo bikomeye birimo Tesla, SpaceX, Starlink na X, Elon Musk yicujije guhangana na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yemera ko yakabije. Mu butumwa yanyujije kuri X cyangwa se ikizwi nka Twitter ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu 2025, yagize ati: ndicuza ku bwa bumwe mu butumwa nanditse kuri Donald Trump, bwararengereye cyane. Mu cyumweru gishize Musk na Trump bahanganiye ku mbuga nkoranyambaga bapfa ingingo y'umushinga w'ingengo y'imari ikuraho nkunganire y'umusoro ku modoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi zikorerwa muri Amerika. Musk yashyize imbaraga nyinshi mu mushinga wa Tesla wo gukora imodoka zikoresha amashanyarazi. Yagaragaje ko uyu mushinga w'ingengo y'imari ari ikizira kidakwiye kwemerwa n'inteko ishinga amategeko. Trump yatangaje ko Musk ari umusazi, ateguza ko Amerika izahagarika ubufatanye n'ibigo byose by'uyu muherwe birimo Tesla, SpaceX na Starlink mu rwego rwo kuzigama miliyari z'amadolari. Byageze aho uyu muherwe yicuza ko yashyigikiye Trump mu gihe cyo kwiyamamaza, asobanura ko iyo adashyigikira uyu mukuru w'igihugu atari gutsinda Kamala Harris bari bahanganye mu matora yabaye mu kwezi kwa 11 2024. Musk kandi yatangaje ko Trump ari muri dosiye za Jeffrey Epstein wakurikiranyweho gukorera abana ihohotera rishingiye ku gitsina, bityo ko ariyo mpamvu uyu mukuru w'igihugu atemera ko inyandiko z'iyi dosiye zijya hanze. Nyuma y'ibyo byose rero uyu muherwe yatangaje ko yicuza ndetse anagaragara nk'usaba imbabazi, ariko ibyo ngibyo bikaba bibayeho nyuma y'uko Trump agaragaje ko atizera niba bombi bazongera kubana neza nk'uko byahoze. Munyemerere amakuru yacu tuyahinira aha, ndetse kandi tubashimira ko mwakomeje kudukurikira. Amakuru yacu yo nakagaruka. Mugire umunsi mwiza, muhahe, muronke kandi mugubwe neza. Murakoze cyane.